Učimo se smidiš. Tema lekcije: kuhinjski pribor. En tallrik. Krožnik. En skål. Skleda. En kopp. Skodelica. En mugg. Lonček. Ett glas. Kozarec. Ett fat. Krožniček. En gaffel. Vilice. En sked. Žlica. En tesked. Čajna žlička. En matsked. Jedilna žlica. En knop i veckan. Nož. En smörkniv. Nož za maslo. Ätpinnar. Jedilne pavčke. En servett. Prtiček. Ett underlägg. Podstavek za krožnik. En duk. Prt. En kastrull. Lonec. En panna. Ponev. En stekpanna. Ponev za cvrtje. En kastrull. Kozica. Lak. Pokroka. En vattenkokare. Kotliček. En tekanna. Čajnik. En kanna. Vrč. En bricka. Pladenj. En serveringsskål. Servirna skleda. En serveringssked. Servirna žlica. En skärbräda. Deska za rezanje. En skalare. Lupilec. Ett rivjärn. Strgalnik. En visp. Žlica. En stekspade. Lopatika. En slev.
Zajemalka. En tång. Klešče. Ett deciliter mått. Merilna skodelica. En måttsked. Merilna žlica. Ett durkslag. Cedilo. En sil. Sito. En bakplåt. Pekač. En ugnsform. Posoda za peko. En blandningsskål. Skleda za mešanje. En kavel. Valjar. En gritvante. Kuhinska rokavica. Ett förkläde. Predpasnik. En kökshandduk. Kuhinska krpa. En saltströvare. Solnica. En pepparströvare. Poprovnik. En burk. Kozarec za vlaganje. En konservöppnare. Odpirač za konzerve. En flasköppnare. Odpirač za steklenice. En stekpanna. Ett förkläde. En burk. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.